Gledam te u ovim noćima i nije mi žao što ti odsjaj daje neon, a ne mjesečina. Da gradu ne bi bilo zima i da mu prozori ne bi bili čađavi, izgrađeno je na Žitnjaku zajedničko ognjište, Zagrebačka termoelektrana i toplana. Moj grad kao i svaki grad, na tramvajima i autobusima nikad bez gužve, ali oni ipak uspijevaju da povežu 4016 kvadratnih kilometara površine. 1862 trgovine snabdijevaju više od 200.000 domaćinstava, a mnogi građani poslužuju se i sami. Zagreb danas to nije samo Grič ili Trešnjevka. Novi autobusni kolodvor i nove ceste, poput Zagorske magistrale, postepeno brišu tradicionalnu granicu između sela i grada. Svakog dana gledam ga iznova i pitam se, poznajem li ga? Proteklih 5 godina sasvim su ga promijenile. Što će biti za 5 novih godina? Taj njegov preobražaj uočavamo danomice i sami, no pred novim aspektima blijede čak i uspomene na livade i kukuruzišta kojima smo još donedavna prolazili. Seli grad i raseljuje ljude. Naša kamera susreće posvuda to kretanje koje obilježava razvitak grada. Na sve strane trasiraju se nose novi prostori za nove gradnje, za nove ulice.